Chingleibak Kotpa Faruba staffsing Siramdoure Haiboksinggi Terahi Muslim Khulgi area dagi Chingleibak Kolaga Puthorokba gari ama Laibak Pokpa numit ki ayukta hiyang thang bid office ki staffsing na faraba matung Mantri Pukhri da laiba Central Forest Division da puna batauringai chairakta Terahi khungang dagi makuta nongmai paiduna lakpa miyoi kharana Laibak gari adu mulhaure staffsing hatkani haina ki halam lei khulai paiduna Laibak gari mulhauri basing adugi mathakta Forest Department na Wangoi Police Station da case amasu file tawkhre Thogdok asigi matang da Forest Department taki phangba pawgi matungin na Laibak gari mulhaubagi thogdok adubu Forest staff sing na photo kaplubada khulai paiba sing aduna mobile phone sing munduna photo video sing adu kakthat ki amade Forest staff sing busu phugani hatkani haina ki halam lei makhoi sing adu bulu sing duna lakliba du Forest staff sing na hana dagi masak khangba Asaw wasang sing da tinaba miyoi ni haire asigumba thogdok asi mamang da su thokiba laikhre haukiba thangja numit asu haibok sing dage Laibak kolaga puthorokba gari ama Faruba da gari adu numit adumakta da Forest staff sing dage mulhaukibagi thogdok laikhi haire tongan ba reserve forest sing su tumkhibaga haibok sing asi su tumkhidaurai haibok sing asi de aikhoigi puwari ga sago naribani haiduna miyam ama yauna kalongna bo honari ngai cherak asida Sing aside excavator ahum lom sizinaduna Laibak Kotpagi thabak sing yamna kanna satharak le mafam aduda forest staff sing changrurabasu phuge tawba yauna kihan bibana maram oiraga karimata tawba ngamhandre nongmai paiduna staff sing da kihaliba miyoi asina mayang Imphal Forest Office dasu changlaktuna kihalam khiba nakhoi siningdrabade aikoi da yelakanu amade yamne henjilaklabade mafam asida Forest Office leheloi hainasu kihalam khiba laikhre haire Forest Department ki official amana phongdorok pagi matungin na Laibak gari mulhauri basibu lusingli basigi mathakta chairak pi na ba makoina mulhauba gari su phaga na ba tawraga ne lainga ki lo ama leiri haiba du chapchana khangan na bahona ba mathau tare khukan pangan basing na sumna adum yai haiba mawong da chatkhraga de aikhoi gi puwari ga sago nari basing asi su soidana tumki bagi phibam da leire haire lainga ki oja sing na lanai tuition tawram labadi chairak pi ga dawre Manipur lenga ki makada thabak tawribo oja singna coaching class sing da saruk yaba natraga lanai tuition lawram labade makhoi gi mathakta disciplinary action lawkhatkani haina Manipur lenga ke Commissioner Education S H Gyan Prakash na khuyek piduna thokiba office memorandum amana phongdorok le office memorandum adu da palliba wafam de lenga ke Department of Education School ge makhada thabak tawribo oja singna lanai tuition center sing da natraga coaching center sing natraga Animakta lairik takpagi pau phange lainga ki ayaba yauduna lainga ki makhada oja oiriba singna private tuition natraga coaching tawbai base Central Civil Service Conduct Rule 1964 ge Rule 15 Clause 1 Sub Clause A bu singna bane amasung disciplinary action laukhaningai oiriba ne lamdam asida school singda quality education purakna bagi damak lainga na karigumba lainga ke school singi oja singna ayaba yauduna coaching class natraga private tuition lauramba thengnarabadi mahaki mathata kan action laukhatkani haina phongdok le amaromda higher and technical education ki commissioner na thokpa memorandum amagi matungin na UGC gi guideline gi wangmada oja singna lanai tuition lauba natraga coaching classing lauba se chairak phangningai oi masi Central Civil Service Conduct Rule 1964 ge Rule 15 Clause 1 Sub Clause A gi wangmadane Maramasi na masibu thugay bai basi chairak phangba yai haina palle ama suspend tawkhre aran ba tawbasing lemna tharoi khemchan PMGSY gi makhada semgaliba lambi sing laingak na kumna yengsilli amasung lambi semdana lupa crore tare lom henbagi senpham lokthok lambada senabani haiba executive engineer in charge suweriba RED gi chief engineer ge OSD weriba Watson Sario service tagi suspend tawkhre haina RD and PR Minister Y Khemsa na phongdokre ngarang all secretary ta leiba mahaki office ta pangthokiba pawgi miphamda mahak na hai None district ta ge khongjaron khulen phawbagi kilometer 10 ga manga sangba lambi semnaba lupa crore tare lom lokthokraga ningthi jana thabak suram dabadage suspend tawbane thabak ta gi pothakraba Ajit Kumar gi mathakta su rule gi matungina kari tawba yabagi haibadu yengsinaba DP da thadakre haina phongdokhe President na Agartala dagi khongsang phawbagi railway service hogdokre India gi President Draupadi Murmu na ngarang Tripura gi konung Agartala da leiba Agartala railway station dagi Manipur gi khongsang phawba chatkadaba
जन शताब्दी रेलवे सर्विस अमसुंग अगरतलादगी कोलकाता फाउबा चटकदबा कोलकाता एक्सप्रेस रेलवे सर्विस लमथाख्रे लोकल बॉडी सिंह इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमसुंग अर्बन लोकल बॉडी कुंतरुक के जनरल इलेक्शन लाक्लिबा नवेंबर थादा पांगथोकनबा लाइंगाकना वारेप लौखिबगा लोइनना एससी एसटी नुपी अमसुंग नुपी सिंगी रिजर्वेशन गे लोटरी थासगी तरेता जीएम मोहलदा पांगथोखरे हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर हाना खंगनखिबगी मतुंगिन्ना हौजिक लेरिबा केयरटेकर काउंसिलर सिंगना येनिंगबा हाइनिंगबा सिंग नुमित तरागा मंगानी की मनुंगदा थमलकपा यागनी हाइना माहुत की कमिश्नर ना ngarang थोकिबा चेरोल अमना खंगलकले रिम्स की डायरेक्टर की थबक प्रोफेसर एल रंजित न पूरगा ने मसुगी मतंग यूनियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर सेक्रेटरी न चेरोल अमा थोखरे चेरोल अदुगी मतुंगिन्ना मथंग सही की अप्रैल तरागा माथोई फाउबा नत्रगा डायरेक्टर अमा हाप्त्रिबा फाउबा नत्रगा मखा ताबा ऑर्डर थोक्त्रिबा फाउबा थबक पुगनी हाइरे यू लीगलाइज चीफ मिनिस्टर का नुपी लुसिंग बिसिंगा वारी सानाबदा यानद्रे कैबिनेट मिफम लौखिबा वारेप हंदोकदबने नुपी समाज कैबिनेट की वारेप हंदोक्त्रबदे नुपी सिंगना अकनबा खोंजंग संगसिनगने nganbe ममांग थागी कुंद फमखिबा मणिपुर लेंगा की कैबिनेट मिफमना अफबा युसुंगबा मदे युंगांग योनबदा हानादगी लेरकबा अथिंगबा सिंग कोमथोकननबा वारेप लौख्रबा मतुंगदा ngahan lainga ki maikidagi hairakpadagi nupi समाज की लुसिंग बिसिंग याउना तोंगान तोंगान बा नुपी लुसिंग बि ताराना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन गा महाकी सेक्रेटरीट हक्थेंगना उनादुना वारी सानाखिबदा नुपी लुसिंग बिसिंग गी माइकिदगी लाइंगांग ना यू लीगलाइज तौबगी वारेप लौखिबदु याबा ngamloi haina सिखांग खांगलकबदगी नाकल अनिगी मरक्ता वारी सानाखिबदुना मसक थोकबा वाफम अमता लाइखाइ ताबा ngamkhidre haire ngarang nungthil lamthel da laiba nupi समाज की ऑफिस ता पांगथोकिबा पावगी मिफमदा ऑल मणिपुर वुमेन रिफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट समाज नुपी समाज के प्रेसिडेंट टी एस रामानी ना फोंगदोखिबदा कुमजा लिसिंग अमगा चमापन मरफुद्रागा माथोइदगी मणिपुरदा प्रोहिबिशन एक्ट चनदुना लाकलगा नाखोइना मयाम खंगदना कैबिनेट मिफम फमलगा यू लीगलाइज तौबगी वारेप हेक्ता लौरंबा से याबा ngamloi haina फोंगदोकलमखि हाइदे मरमदे मणिपुर हाना फत्तबा यू योनबसिंग असे पुन्ना थिंगमिनबा अमा चंगे हाना मियामगा तानरगा तौगदबा थबक अदु नखोइना कैबिनेट हेक्ता वारेप लौरगा चलहनबा यारोय याफम सुथोक्ति हाइबा वाफम फोंगदोकलमखि हाइना पाउमिसिंगदा पाउदमखे मिफम असिदा सरुक याखिबे आमकिलगी प्रेसिडेंट लौरंबम nganbi लैमना हाई यू लीगलाइज तौबा यारोय कैबिनेट मिफमना लौखिबा वारेप हंदोउ यू सुंगफम थंबसु यारोय हाइखे लोइनना यू सुंगनबा खुसु खुलाइसिंगसु लैबा यारोय हाइना पाउमिसिंगदा फोंगदोखे असु कोइना यू थिंगलकपदा माइ पाक्तना लैरखिबने अदुगा लाइंगा की माइकेदगे रेगुलेशन खरा सेमबनी हाइदुना फोंगदोरकपा यानिंगदे इमासिंगना कुमजा लिसिंग अमगा चमापन हुंबुद्रादगे लिसिंग अमगा चमापन मरफुद्रागा माथोइ फाउबगी मरक्ता यू थिंगबगी अकनबा थबक चथरम्मे थबक अदुदा यामना वाबा लैरमदे अदुबु कुमजा लिसिंग अमगा चमापन मरफुद्रागा माथोइदा प्रोहिबिशन एक असे चनहंदुना थमलखिबदगे यू थिंगबगी थबक असे ngamlakidabane गोवा की वाफम मणिपुर पुसिलकपा यारोय गोवा मणिपुर चांगदमनबसु ngamloi इंडिया की मनुंगदा लेरिबा स्टेट खुदिंगमक्का मणिपुर अमत्ता चांगदमनबा यारोय अइखोइगी हाना लेजरंबा कल्चर अमदि कस्टमदा यू सुंगबदा लाइटिलगी ओइना सुंगबदा नतना थक्सनबा कांगबुना नोंग फादोक सुंगलगा थकपा नतना अइखोइगी मणिपुर नौना अमुक यू सुंगबा यारोय मरम असिना लैंगाकना कमर्शियल ओइननी अमसुंग ललोलिति की ओइननी हाइरगसु यारोय अइखोइगी हानागी कस्टम अदुदा अदुमक लैगदबनी हाइखे चीफ मिनिस्टर गा उनखिबदुदा सरुक याखिबा मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजमना गुजरात यूनमी हाले हाइरबा फाउबदा यू सुंगबगी अयाबा पीरी हाइदुना फोंगदोरखिबा वाफमगी मतांगदा महाकना मखाताना पाउमिसिंगदा हाई मणिपुर गा गुजरात का चांगदमनबा यारोय मणिपुर गी हानागी प्रोहिबिशन एक असि माइ पाकना लैंगाकना चनहनखिसे एक असिबु सवगतपियु हाइखे अदुगा nghan चीफ मिनिस्टर गा उनखिबदा सरुक याखिबे मिनिस्टर नेमसाकिब गेनना फोंगदोरखिबा वाफमसिंगी मतुंगिना महाकना पाउमिसिंगदा हाई यू फंगदबा तारगदे नारोलसिंग असि अयामबना ड्रग सिजनर ई हाइबा वाफमसु याबा ngamloi हाइखे इमासिंगना यूगा गुलीगा अनि असि तोटसिनरगा थमलकनु हाइबा वाफम फोंगदोखिबगा लोइनना यू फंगदबा मतमदा अहलमनसिंगना गुली थीदे मरमदुना यूगा गुलीगा सटमिनहनबदे तौबिरकनु हाइखे मणिपुर यू फंगदबा मफम लैते मरम असिना यू लीगलाइज तौबा यारोय इमा मयामना हाइजरिबा सिदा लैंगांगना ताबिदबा तारबदे इमा मयामबु हाटपिरो हाइबा वाफम लाकने चीफ मिनिस्टर ना यू रेगुलेट तौगनी हाइरकलबसु यू लीगलाइज तौबा यारोय
regulate tawbagi thabaksu chahi ahum mari changkhigani haibaga loinana chana hangadoriba kanglon sing adusu ima ivel singda hana tharaktuna khangalakani hainasu chief minister na phongdoro I haire adum moinamak prohibition act asida senaba miyoi sing phaba punbaromda khara kansilanaba mapangal kalhanbadi yai masinatana laingang na puthorokliba regulation ga manaba thabak thawong sing aside yaba ngamloi amasung yu legalize tawba sungya yarui haike panba yabade ngahan gi mifam aduda minister wai khemsan amasung awangbau niumai su saruk yakhi haina chief minister na social media da phongdoroki basu leikhi banai aroi bada tabiri bapum namak pu thagachare